Hello guys, mas penin tunin video hai chive video hin vezau sin sung se waki patho kain sezin mangros heiske diary in kaliam na kain bole tuni ai video di hwe hile adang ima cha he point here smoothing straightening kiti home service elo home ma ki bol nom mi tam ta nom bin ai le in product ki cho a man ki bowling ti hi mi tam pi thanum omzi in hi cho zo si hi chi chemical treatment chemical ra thil ki bol hi ze hin a process hi hello wa hi len isamo hi damage len te hen pizin damage hen pi ting la hen salon ho a hung je ti khati tin tam pi hung sai je win hi chi pi je a them ti le a process chi dan a timing a hello le a bol di dan hi thim lo je wa hi in mona a bol ting la hen boina tam pi sam mo hin damage hen pi ne chi je a ko na hi mi tam pin boina to in chi na het thim thein ding wa chu video hai ka hin si mai in chi na ve chi win lang a video hi a kap ding a lo za ke man ka la la hi ta hi new cha kala le hi jin a hung ke in ka kap thei pu in jong le ki chi ta na het thein di wa chu a hil tu thu a hi a process step by step ma ka hin vet sa le ni win chin ding ai chon ka channel la hung tha zo seng ve tha zo sin jong ka channel hi subscribe bol nai long subscribe na bol pe vil abana hair color thu en lang ai zo le treatment dang keratin treatment alo la hair color ipi jong le sam lam panga nu me ya nang pasala yong le niaw cha hin ki bol jing je je chon a he thim lo lai ho in hair cut ho jong hair cut basic hair cut hen lang ipi jong le pasala nu me ya hen he thim nai lo hon jong he thim thing ni wa chu ka hen nu jing de je chon channel hi subscribe in about pe vinting kong tawe streetning cream na apply masanga chu masapen pena cuticle open theina dinga hair wash shampoo a hair wash hoi ti ta na bolding in la conditioner na za loading hi conditioner impting ai za loading ho miti le shampoo in open cuticle a hi conditioner li le za kiting lehen cuticle chu akle close theiting je a chu e ho in straightening cream apply tiang le hoi ti ta lu thein dinga chu hi conditioner iza lowa hele pha hi hair wash na chai le blow dry 100% a blow dry na bol ngai a got set zowa hele cream na apply a hele a result hoi loading za chu got set na 100% na bol ngai jin hi asam 100% a got set ting le partition niaw cha chan lan lang aniaw thei chana hi result hung hoi jing de hi zin partition hi aniaw thei chana hoi hi in ji chun partition la ting le niaw cha chan lan nang ken tu aka bol pen he le asam he alhom ji a hin asam alhom je niaw khat lin deu diwa kala hi zin partition la ding niaw asam atama le niaw cha khan partition lan lang ting le chun hetia hi massage tawang hair massage tawanga ho hair spa massage tawang ne cream pen tin apply in lang zu nin lang na zu zo ting na sam thi in hoi te ten pot jing in lang thom vei li vei pot in lang sam thi a hin azi chu asunga hi lo achan lo kha a hi le chun achang lo laim kha sam thi ang ki poting nen a cream hoi te ta ke apply the hi zin achang lo lai lo na ki tu chana chan su ke the ding chun a cream hi abula pa new kha khan hin no su in lang ban chan nun sta le hi chi cream hin apply ting la hin na het ni khat chu chi cream pen hin alu lei hin to kha sa ai le hin ai chi lu lei to kha na ko na chi cream hi chemical ha na ha jing hi je hin al asam ho hi a hin pi a hair fall ai lo le hair loss ai lo dandruff za na hin nei thei je chun hi chi cream hin apply ting la hin alu lei hi khat niaw khat cha jong a to kha lo ding chu thil phata hi cream zo se na apply zo ting le asam chu mun khanak pot khomen lang koin lang chu zo ting na chun according to client here 40 ai lo la 30 minutes ti hola hi client here dong sui chun koin lang chu zo ting na chun hair wash na bolting le shampoo new khat chaw na za loading tuibo siana sop zo ting le hoi ti ta blow dry na hin bol ke ding chu blow dry na bol chai ting la chun partition na la a zo ting le na kai be the hi hita he section new khat na la ading na section new la chana chu result hoi jing de hitia ironing na bol pha jong le hin ironing temperature chu check bol jing in lang adap ma hi jong la chan adap kitile temperature chu ha lo ang chan asam chu jang hoi thelo hi je chun a temperature jong hin
chuti hat be client chu dong in lang sa awala hi le sunim zemin lang sta le hita na kai hi to aka kai bangai na kai ding china kai zo ting la chun a chai na le thumbei te bang na khut ni in alang khat na khun tu in lang khat amu lang jong khut tu in lang sta la bu lang jong tu in lang kai khom men lang thumbei te bang chun kai khom men lang la chun a reserve hoi te ta na mu de tai to chung ining na cho ki chai ta in to he la second step pa neutralizer cream paint cho second step ma he ile conditioner tabang hin here smooth hin pithi here he smooth hin pi theina ding damage of kimung lo na dinga chu hi chi neutralizer hi ki jang hi in chi cream paint he ile na de dana ne apply the in lin pp partition section jang lin pp anala ane no apply jing the hi in hi chin apply zo ting le 20-30 minutes ti hot ba hin khongai ki ding hi chu zo ting na chun here was shampoo zaw lo hoi te ta here was na ball ki ding chu zo ting na chun blow dry 100% ana ball ding chi hitan video kala kham ho chu chi final result hitan in oisa lo comment box an in say pe win lang ta le ai to nga Streetning smooth in ki wang hon jong in contact jing the hi Phát hồi lại trên ngất chi dấu gì ta kinh nếp na băng hi lâu đêm thế kỷ